Mberji ni akudanso. Kanklemo. Mkafa na mwajibo ye wekuem. Minji manchani domosheni wentumi wekuem. Ofane ni wontu danso e. Na moni. Obari ni wentumi danso sane. Efi maka wo shita mo lebi na ni wentumi he wo wakashi. Ni wentumi danso e. Eji wo na kanso ame. Be waji fourth generation. Yeah, ni wentumi ni. Ni wentumi eje obosomase. Nani ba. Bani ni wentumi baje. Mane ni. In the 18th century, Manchakuni Jamestown, actually, Kenya, okay, Manchane, and Shiaku, Jamestown, Blishi Alata, Shiani Jaji, Ajuanko Darampon. Yama chuchugue ka ote ajumanku darampon leji che yo ajumanku darampon ni ajo ni ama wene na yo manche ye Leshi Alata oye two ruling houses oye ajumanku darampon ke adanse owo no meje ajumanku darampon none badano waje ajumanku darampon minji obere nchon nke in the 18th century Kenya matwetwe gu na ya bi yo shikeje obosumase yo ani ya bi eshi keje obosumase yo egbeji abakwano danso ni ekeyo eje obosumase kemba because of chuchu stories ni woba no endo jino ni wi chuchu problems ni Jamestown wona eba ekenyemi men hie sekeba enyemi men de kenye esekeba ekomeji ni wontumi niji wo great grandfather no wata hie imana gine ni ho na mekeleba ne meke manchane ni jikinya matwetwe gu na eba ha ameheko na mebahishi ye Jamestown we min ji ye ga mami o ameshihina yejeme ni eba balaka shide ni wultumi ke manye ko ye Jamestown bakbe manye egbeji na afipon laji kankran manye ni awole ni eshian egbeji adako aka adako ne eje ni amatwetwe go wemi ni amatwetwe go efi aga nyame yo o be ni neken wo ni na yo Jamestown de kaleba hihie na mafofo ebi ekpa dona ke bi ekpa ne domi oje ni mena gwa wa trash ne Fane oba bia keshi ni ken bi ekpa ni oba ni wole amegbe na ke bi ekpa ne ohie afi akwele aka ohie ni akudanso na asomama na amanko ke akpa akunsa meke bi ne ji mami ni wultumi ke mai ne bafo yo ni ikele hishien echon no ni meke wo great grand uncle ne ebaha wo great grandfather ne akrowai kome ye meke ashifly akrowai jine koma akrowai
capital no ja akutu ase out of akutu ase awana akrowa ekonkroma ye hyehyɛ akutu ase hyehyɛji chuchuwe aka akutu ase bɛntwa aka akutu hyehyɛ ne chuchukuwe mbie wɔn mu he Jamaji yani efio a orange farm here. Ni efio other farms. The jame. Oboni jame dalayo ewo. Eke jame ba ha wonyame me boy na ekome ni ja igbe chama ekome na me kwa jame. Ekome ji kujofuta. Ka aka kujofuta ye aigbe mi kojo ntwa ke mo afoleju ne ka ke futa be ntwa ke mo echuo be kojo ni chuo be ndo ake wu na kan akrowa ke fita he ko hu ni wontumi akrowa potene hinhye acho je me banka je me le acharaja shishigbe o ne kan akrowa ine ke akrowa ekokume hu ni yo ashifla Jame gbele fi ake ha pineapple farmers ko ma melis jame me kan fe pineapple farm jame lo hiwo ke oba bi mi ni wontumi hesane e fi ake wiemo fio ni enle ni nka wa machine nga fio ma yie kan we ko aji e fe ma ka shi ma fi ano aye shishiji bina ke joshi ke bina ke biona mani dune no trash na if you want to see eji woku efan mi she ake mani dune wonya wo boa wo hina if you ye afi san ehu mi na ni bi ne san wonya wo fie wonya ko ne wo fie do ya balaka shi ne wontumi ne bi fan ya jema eja ake boni isami wonye wosa wohia wonye ko wofi ko ya mana gbina fa kan modru mo na wonye wombo a wo na ya bia mene nye wonye wo bon wo na bo a mo pe mentwa akashi woku no ya na oji no ni wofi o dan ya wi mo ko ni wi akashi blofoke a journey of 1,000 miles begins with a step o na kan journey no wo ya no di steps na bia na wo gishishin Hiwo biane no chumo fe no chumo no wocho nyame fe nyame ni yo ni ole akoje ni wontumi mi ke ole akashi wombo awaye na pe isane bo ho ko ya ba fita waye koni wonye wakasa wohia fe wo ba together oso ke hanyo mo ni le den cheke komi fe ma wo wote woni ma fe woni bi fe ajemade woni wo fe ni wo ka wo ko ka wo fa wo nya no nya